India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Ka Federation of Western People hadin shisnam shitang. Kila kuwa ban penyar ya ka jing syakri bat ka jing sawa jengki babun ki district mentah. Kabala penlong yaki ban penkelano shika Meghalaya Youth Federation. Kalimpung ban penskam yaki nongkit kam bat kid khot jongkaseng Meghalaya Youth Federation MYF East Khasi Hill District. Haka katsau terik me arajar arpuar. Kabala penlong ha PCI Shillong. Kila dep ban formi ka body batemai jongka MYF East Khasi Hill District. Hakatay kasngi laya don ringkat u Presiden Rangba General Secretary bat ki circle ki unit baper kid khot jongka MYF East Khasi Hill District. Rangba penjelasan memang ya form antara jemaah cuman jongi kimre cai bener jongkri jongi dia kata he bangi minta ki kamu filakli ke begini benda dia kata kamu yang majid bahasa dan sedang kita meeting si ajid mat kumbangi ajo yang ni barak bangi wanjon yang ni kedai minta ka jemaah jongi cai bener ma ki pun ki benta ki yu bangi long sya lai ben ko dia kata jeng sya lai ben ni kwa ban sangat bentuk cai kata jeng sya lai ben jongi cai bener tentang ki Meghalaya barak kowe ki we enjoy ki baca ben yu kata ni kwa punya penpa nama ini pos katong ma ya sen kan ka grup kamde ka grup ban le ki we ki akam le ki minta ka jeng ha cuman dia kata ni kwa please I pray di presiden bagi sekretari jungi sekretari di bala poe kene kesini menuju itu tugas media dia nak kalian jungi juga East Khasi Hill District kebenar cukup skam tumai minta kesini kumbai presiden bagi sekretari la pasyat ini menempat ikam tinggi minang pentulun ikam di badangsa nomor ba bila i kantang posted jungi bun ikam ki baga ngidang di benlek pun bisemlah tenaga liang jungi kumbai presiden ila ai kalat ingi bangin intren nak bentar kali bekerja kendri min pendap dia kata debat sepoi itu angkuat pun keren iki peraturan bala dangidon kena rekam ladang idun kena jing gidi benya trilang wat rekam ladi rekam ke berit ne ladi rekam ke behek ni gidi benya trilang kena bentar lemar ba hari bekerja bentu jungi ngidan don kam sibun ki kam bangi dang tre kam tam hak sibun ki jing sadin jungi kam tam haki bebun ki liang kuma ki development lane ngi pai haki kam ki jam lane ngi pai haki play piti haki sport beper ngidang bun ki jing sadin entah kumba plus kembingi kumtangin pentulun ni dikam di badangsa te tang katahi nak liang jonga kubei sibun kubei sejalu ini nak kalian ju PK kita kikam bapin kita kikam ngin sa hadin baladep kini ka plus kembingi ngin sa show meeting ki agi isu bengi nang day ban yakran ki agi isu bengi day ban le dan jongka discussion district aku bisbun aku beli ya nikong ini ka central body ka bala ai ni tangan punya menteri nak tak pahamnya memang kesalam kawai hi katong kajungi ka is kasil kumba pila hi media ma te kadai hi unikong hi put sam ka baat kadai hi ya ka reservation policy but ya kani ngin sedang terekam no nadu pamta sekali ini kadai ka thong kajungi